joni acciti masude dara ko ekkitugol onon kadi joni janngugol yimi o acciti masude joni onon kadi haray koye on daaru ay hari ɗi fof o masay tawsi o o ɓalinanande kay fus andi ɓe ɗon ko heɓude ko wallitonde hani yañande sere ɓe waɗaga tawsi ɓe waɗaga firo goɗɗe ha koyne eyi بسم الله الرحمن الرحيم وما أصعب آلام الأسنان وما أشد وطأتها على الجسم أنها تسبب جميع الأمراض فتعرقل عملية الهضم وتخلق أوجاع الرأس المزعجة في ذات مساء بينما كنت أشرب مياها مثلجة شعرت بألم مبرح في أحد قواطعي فاستعملت جميع الوسائل للتخلص من آلامه لكن جهودي ذهبت أدراج الرياح أفكا يلوكو من وني بولد يدو بالده فوكو سنغو أدوني نعمل مينجي أنو ممني دو وي ما أصاب كاويكو ستي آلام الأسنان موسى نيجي وما أشد كاويكو ستي وطعتها كلوني ya ɓande muusede ndin alal jismi e ɓanndu ndu fof so ñiire muusima ɓanndu ndu fof nanodira o winna ɗum to sabbibu no sabbe bina jami al amrad denndaangal ñabbeeli ɗin fato arqil ɗum ɗon no sakko amaliyatal hadmi golle yirbingol ñaamete wana yonkingol ñaamete am wan noon si ñeeƴe no muusde ma ƴakkata moƴƴi ɗe ñiiƴe ɗo koye waɗira koye a ƴakku haa fii hoya reendu tawi noon a henndi ko a murutum moɗa ɗum ɗon wonay jooni sabimbinayi amaliya yani to arqil sakkoto amaliyatu golle alhadmi yonkingol ñaamete on wa tahluqu no moƴƴina kadi no siñca kadi aw jaa ra'si muuse ndiji hoore almusija ɗeñƴinayi o wi fi dati masa'in e kiikiiɗeere goo baynama kuntu e nder komi laatino ashrabu miɗo yarayno miyahan di e musallaja waɗaɗe glace شعرت مسوي بعلم موسى مبرحين ستندي في أحد قواطعي يوغا ينيجي أن يكر لديه تجير لديه فاستعملت مقلتري جميع الوسائل دندانغال واللي ترددين ما جوكر دين للتخلص فينو مسرترا من آلام موسى دي جمودين لكن كل جهودي تنا ريجي أن فوق ذهب اتيادي أدراج الرياح يعني امولو لكنل يعني يا مير ولم أصدق وي ميغونغي نالي كيف طلع الصبح كون صبح جلي توري يعني موسى ندي يعني مسكون صبح كا هيوتا تام هولا كيسا صبح كا هيوتا حتى كنت عملاتي في عيادتي يعني ميدو كاندارتته معنا كو دوي كلينيك عياده احد اطباء الاسنان غوتو نياوندوبه نيجه انتظر من ربي قدوما وارغول مكو بفارغ صبر من يلنغا وإنما أقبل أن أرنو دوري توران أجلسني وجئني على كرسي يجلر متحرك من طون وتفوت يرولان ووضع أولين على صدرك بند من شفة بيضاء لينش دنم وحدد وإئبي مكان الاهتزاز نكورة يرجي نرتنير دنم ثم امسك وجقتي شريطا معدنيا في طرفه مثقب حاد ثم امسك وجقتي شريطا كلوني سيكيركم لابن معدنيا كلوني مؤيناكو برودويجي في طرفه نسر مكم مثقب كلوني ودره معنى بدو حادة ويلكم معنى نيادكم وضغط وبالي على زر يهور بطر كهربائي كورا ينكور وبدأ فؤي عملية الحفر قول لي أسقل نيرن ده يعني كو قرأت قول داري كولومبا وبدأ فؤي عملية الحفر قول لي أسقل نيرن ده وأنا من فارغ فمن أودته هندوكانكم صابر من أمني على تحمل رني تقول أوجاعها موسى دي منتي بمضضين وندو دينات يعني موسى دي زايدين بيدين أضغط ميدو بيجا
bi kilta yadayya juuɗe an ɗen ɗiɗi no alal kursi kawre jullere yani feŋi e jullere nde wastajiru miɗo moolora bi rabbi samawati al ardi min alami e musede anndi o ma kaɗa e ɓalli yantahi mo gayna min hafri sinni asugol ñiire nden allati nden afraga nde o wancini alayha e hoore mum miyahan di e mutaharatan laaɓuɗe wa hashaha o loowi e mayre bil adwiyati lekkele wa bi cham'i o loowi toon kadi waywa kaañe cham'i ko moƴƴinite buusi ko ɗuma rewti waddani o waynimmi o waynorimmi bi salamin salminago wa awattu mi artoyi kadi mi ruttoyi kadi ziyarata zuragol e yadata tabib yani dartirde docteur jo mirarallah buy hatta zala ha ewi kulla athari l ihtizaz kala batte ko nde yergayno ko indaha ijnun qalil indaha tayno ka ñiira toon ijnun ko ɗum woni waywa loope yani waywa fari jiiɓaɗo ni qalilum seeɗajo min mashuqi rasas immorde e condi yani sila ko naat toon ko wa sadda bihi o uddir ɗum sinni ñiire an nden wa kayyafahu o mbaadini nde hatta atahu haw jonni nde chakla sinni mbaadi ñiire al haqiqiya googaade wa chakartu mi jarnimo wa naqadtu mi yoɓmi ujuratam joddi makko wan saraftu mi rutti o madat feƴƴal ayyamu ñalaaɗe tilwal ayyami e ɓaawo ñalaaɗe wana milla ashuru mi alay suude ɓe ala min kala muusede fi sinni ka ñiira saniyan o wi ɗiɗaɓum ɗum mada feƴƴi zaman ala sinne ñiire nden ta jaddada heyɗitoy kadi al alama muusen ndi ziyaratu tabibi zuragol ka docteur jo on amruhu joni yamirgol makko ɓe gali ha ɓorgden e joni ko dernier record on ko ɓorgol nde wo fiide al amsiyati e goto e kiikiɗeji sha'artu mi soyi bi dawarin e yiila yana muuso hoore garibin dawarin ko yani ko yiilanɗe garibin hawniɗe firasi ka hoore an wonne fuɗɗi tournude yiilo wo bi asabi iyatin ko ɗum woni e sattede kadi la ahdali biha ari mbowka ala naalan sugu ɗum ɗon summa wadatu hoti mi waɗi isbi i hondu an ɗum ala sinni ka ñiiran falam attegi mi hatta naali jassa ha ko ɗum woni memude nde mi hatta naali hondu an ɗum memande fa alimtu mi andi annanino min fi marhalatin miɗo e yaaduma miɗo e saaga haasima sattuɗo min marahili immorde yaaduji hayati sinni gurda ñiiƴanɗe isla azalu samu serali azkuru miɗo andita kalimata tabib konngol docteur jo ka wino inna sinna no ñiire mata hufiratuma wonde asa hasirat nde perday salasata arba'i hayatiha pecce tati e nder pecce nayyi gurdam mayre on hara nde perdi pecce tati e nder pecce nayyi gurdam mayre on wonta rak to fokki ɗum kal majnuni wano feeɗɗo ila yadati tabib ka ndaroygol docteur jo ushiru lahu miɗo sappanomo ila mawdil alami nokkeli kam nokku ka muusen ndi won ɗon woma in waqa hayyanali nadaru tabib darɗe docteur jo ala sinne ñiire an nden hatta hazdara asahu ha o yiƴƴi hoore makko nden mutasifan ko suniɗo wa qala wi la sabila lawol ala ila in qade dandugol sinni ka ñiire ma nden illa ɓe qali ha sina ɓorgol fal anta musta'iddu li dalik est ce que ɗa heblani ɗum